Mesa jotzen zen, da bezpeak baita, ben abisuak bai, hemen bitaz, lauta, zortzi den toke sarera. Bai. Bi lauta zortzi. Erazkenean, hori jotzen zen, mesa eta den hola eusintzea bali mazen. Da gaina, jotzen zen, hiltzen zenean, da jaiotzen zenean. Jaiotzen zenean? Neska jaiotzen zenean, uste zela bi, da motile zenean, hiru. Osta ipatzer bat ebaz. Ilunezkile. Ilunezkile? Ilunarrean. Ilun da horretik. Da eguardin amabitakoa, osea, urduntzen nik uste gehina izango zela, kanpoan nola hitzen baizen jendea lanean, orduik ez, da bazkaltzeko gara izela, esan nahiko zuen. Aquellos estúpidos que hacía, aún me viene el gustico. ¿Sabes lo que era? Pues se terminaba el pan y luego se hacía los panes para 8 días y cogía una masa, un poco, de hacer como una torta, y aquello metíamos debajo de la ceniza. Sí. Y aquello se llamaba sustupille. Y era muy rico. Eso cuando se acababa el pan. Sí, cuando se acababa el pan. Aquello era sin levadura, ¿eh? Denboran, ze kostumbrek zen, pesta gu nehama zen bararkoa. Bai. Eta pesta etortzen ginenean, Bai. betean bertzen joan, opil bat. Opil bat, eta bela bat. Kostumbre zen, dena herri guzik egiten zuen. Hola bakutxe be parienten etxea jotzen zenen. Bai. Pues nola esaten zaion, pues horrek izena bazun. Bela ematen zinun, sepulturek izaten zen herrian, bakutxe be sepulturezun. Bai. Eta zute ematen zinun bela sepultura hartan jartzen zuen. Etxin lizu behortzen zen. Gero iturrin garbitzu, iturrin eklaratu. Iturrin jaunatuta prestatu, da gero bez etxin egiten zen, da gure beroak inda zuko uze eginda egiten zen, da gero bez iturrin eklaratu. Bordanez, ez argit ez zure. Eta ordu nola bizizinetan? Iturri ondo amazeoan, da argi eberreza egin, petrolioan kintxe, esaten ginen, ez da iraintzea ibautzun, kintxe. Habe argitago. Be lau matzuk eta, ni 30 urte arte inalaxe bizintzen. Gero ni etorrita jarri zuen argie jarri zuen ja irintzen, zerue iruditzen ziren. Gero baina, gure etxinte, argi ere bai, telefonoak ere bai. Pesta urrenez lanak izaten zen ordu. Osea, behar zinu zen, koltsonak, denak lan askoak izaten zen, koltsona denak urratu,
Hil hijo. Da, bez Jose koltsonak. Bez Jose, nahi. Hili denako laxe arroto eta makile gendakotzen. Ezela, pesta horren lan asko izaten zen bai. Bai. Etxe zuitota de... Etxe zuitota. Peste horren izaten bazen, peste eta hor bete zerbait. Peste horren emakumege... Bai, sokalde eta kuartoa edo... Beste atzok izuzkili... Ekartzen ziki. Aki izuzkili, genean pesta horren... Nuntzen pestak aurren izuzkili izaten zen, bete gehor batzu. Etxarreko Samiltan izaten zen, da Samila bitarte hori izaten zen. Samila eta Samartini bitarte, etxe otan. Herriko pestak, goetzatu herriko pestak zen, dena izaten zen, San Juanetan. Ire zen, 24, hemen 26. San Juan y San Pablo. Da, pestatako, bueno, izate ginen hemen buepile. Loetzen, koltsonetan, lurreen, lenguzik, nik ez dakezer. Eta gio atxaldetan, mutilek kafe hartzea kostumbre izan. Mutilek hiltzen baginen, konversatzea jonber. Bekatu iruetan zizien. Baltzen hiltze. Da, geina, sueltoan, jotan. Da gio, etxez-etxere hiltzen zen, soinuokin, hemen, kodrin jaungi hiltzen ginen, Apeizekin da beti izaten zen, neska batek ide ikusten bazizuten, nire zegoen, negoan dut, bi neska jai batean, edo lauron bat batean, joan zean, bi neska hor ostatu batean mutilekin, apezak ikusi, nola zauden mutilekin, urrengunean, igandea, da joan, komunio aztera, ez eman egin ziren, apezak. Gaizkitza bitzela eta. Niak horrez nahiz jaun hartzekoan, bi lenguzo zela argomerkoak eta arrozkoletxen txera, ezin duen asko jaun bat eta pozio, arrozkoletxe zeboxia, zen postre eta, da gero itxora zen jaun hartzen zenen, etxe guzitan hili, herri guzin, ume guzin, da eman zen ziren txaplatier baten, igual, diru egenean, bina hola gaietan bazuko igual, da gopoza, bat ibitzen zen, jaun hartzen zuna, eta bestean bolsa ategien, ematen zin galzeak biltzen. Anta denetan aneintzen zin mutxizuk ez da. Hoi politia zen, esan nahi da gauzen gati baino, zorren herrien etxe guzitan, dena jende guzik guztiela, izaten baite beti adine denak eta ezin dena joan da. Hoi oso politia, nio hori pertsonen politia, ume guztienak eta osko izaten baizen, etxe guztietan, Goge euska beste egezkin egin. Bai. Ger hizkuntza jaiotzetek hasi, euska zen. Eta eskola bi aldo zuen, maestruk erdaldunek. Bai. Da kastiatu izaten ginen. Euskaz hitzeiteatik. Aquí, si no habláis en castellano, se os va a castigar, Da, esplikatu ikin ziren goie gauzek, baina hemen sartu mendigatea. Ez baginen entenditzen bate, erdaz. Nolik ez behar ginen garaiatan. Da, jota ez ginen egin da. Ez dugu zei pasatu behine, egia esan. Gero, razonamentuko den hartan. Orduan, obi eskasi izan du ginen. Irine, etiko bakazunua joaten zen, gore esen arrazena, udabeko errotara. Goizik iruetan da. Ara joaten ziren, da han nola izaten ginen, garia eta maiz eta etxean, pues handik ekarreta, claro, oen bezin liunez ginen jaino bi, baino, pues hola enda hiltzen ginen. Eta gero behar balen bazinen olio ze bate, pues razonamentu maten zizuten, igual litro bat, o litro terde, o lo que sea, hile guzirako. Da, txerri hil behar, eta arrozarik ez. Etzen bilatzen ginen arrozarik, gerrako denboan, deus ere. Azukara, ekin ginen remolatxarekin, remolatxa azukarerarekin. Kafea behar badinen, egiten duen, zebada bakizu zeden, gara-garra. Gara-garra tostatu, eta molitu, eta harrekin egiten duen kafea.
tabakoa behar bat zinon, erain behar zinon, baratzan. Etzen bilatzen dauz. Eta gauz horiek, bai, horiek, Michel, nik esaten dut, nik ez du nahi gehiago gerra egiko ze, Kontrabandoak eta komerik jaten zen, bai. Arko mehar ezin saldo Gipuzkoara eta baliatzen ginen, dena kontrabandoan. Bete luber, izten ginen gabean. Ola ginean, bizkarrean. Arkumean. Bai, arkumean. Harra batzen bat zaizkizuen, kendu eta horaxe. Feliz da. Jurtzun ere asko saltzen zen da, Tolosan ere. Bai, baina Felizia bat zen. Eta astero joaten zineten, Tolosara o... Astero ez baino. Jurtzunen, bai, osan bai zen. Jurtzunen amarreunetik izaten zen, nik zautu nu, jo astero jarri zen bai, aste hartetan. Bai, txigien itzenean amarreunetik hilean hiru feri izaten zen. Tolosan bere lagun batero. Ego, astenetan ganadu, nahian izaten zen Tolosan. Eta jurtzunen ere, bai, ganadu feri ondi egiten zen. Irik eta, lehiek eta, txekorrak eta, txerrik eta, dena gehu berean izaten zen. Plaza artean, behiek eta, txekorrak eta, beste plazan goira ondan ezker eta txerrik izaten ziren, txerrik umeak eta. Gehu partean txerrik izenak ere bai eta, bai. Zenen torreinen, Donostitek, ondo hendik ez dut, no, Donosten jokaten izan zen eske, leko berre, la ordo hemen zen zuen, kostazizion, la ordo, lehitzeko mendin jetxe, pixerrek agaten, da behar sarteko zinen trenen, lehitzeko aldapoitan da, ontso montsoa, la ordo, uarspertze, da, eberritzen da, lehitzeko mendiek zuitzen aizen, ja, elurre, da, uitziko estazioan jaula zegoen elurre. Ja, ilun dut egan da, jefeek eo behaldeko gronken zin, zera, bagon bakeia ontsa zela. Bagon bakeia ontsa zela eta ez dakit zer da behaldeko gronka jefe uitziko estazioan. Su botatzen zula zena. Joa, Plazaola. Plazaola, oin lehen esan betizut, nahi koinadoan arrebata biok, San Fermietan joan behar ginen. Plazaola, leku berriak, gaitzen oinaz eta Plazaola hartu. Sartu ginen aleko zeatea, zugizu zorrekin baino, gaztak ontzeko toki bagizun hori izaten, gaztak ontzeko ketan behar behitu, Alexe joan ginen ere, azaldu ginen. Ue joan era. Ketan. Ue zertze. Daiko txa. Jotik asko guztatu, izkin botikei. Neden boa mitzet, guztatu lehoten zen, irunez, jandeon. Etxeak ezten zen lan egiteak, jo lan egin dela esterin joan, Goizin gozatzea, gazkatzea, tapatzea. Ustez, kuadrilen sartu egolako, eta goi motilio laguntatzen zen egun zen bera. Amparatu montatu ditzio. Kuadrileta, hantxe, txekorri, dantza atxaldin bai. Atxaldin bat arteikea bai. Baina, esan dit, behe kasakitatek ateari goten zen. Ean da, egoten den, animo egoten zen. Dantza pixko bat atxaldin dantza izaten zen. Soinio izaten zen da. Inuzkile zen, inuzkiletan itxeak. Gure diversioa, gure entretenimentoa gaietakoa zen lekon berrira gatxei. Eta alba genuen, partidon bate beste trinketean ikusi. Eta gero, Arrieta zen, eta antzeukin tabernatxo bat. Eta, klaro, gu sartzen ginen ara muskatela eratera. Neskak, bakarrik. Neskak. Ez zegoen mutilek. Nola. Baina orduan tabernetara ezin zineten joan, ez? Ez baina hori zen denda eta taberna zen.
Bestela ez ginen sartzen. Orain bezala barreta eta ez da pentsatu ere. Ez. San Juan besteran ospatzen zenuten? Bai, San Juane bai. Nola? Bandera egin ginen. Bandera? Elorrizko, zeak ez altzun ekartzen, maiordomoak. Maiordomoak ekartzen zuen. Bai, ni aliatu naiz ekartzen. Ez da gizman metroko elorri, luze, Elorri baita. Elorri ekarri behartzen, Tximisten kontrarioa. Aten baztarren ekartzen zen, oan ja, eta ekartzen den. Ekartzen zuen bezpean, eta gauen biltzen zen neskak. Bandera. Eta pañuloa biltzen zituen. Erri guzi, pañuloa bildu. Eta bandera haue azpiki jazten ginen nola zerbait bete, dagoen azpiko batekin daue jarri, eta harre jazten ginen ezkion dena pañueloa txintxinge. Gainen korona bezalako bat arrosakin, da bandera haue, San Juan eunenean atzen zen, plaza da. Erdi-erdinan jartzen zen, anertzen zen nuen, da San Juan eunen gazta. Gazta eta hobi eta argoa, herri guzintzat. Gabeen, eskea, gabeen potentzen ba? Eskea, San Juanetan da. San Juanez ba. Etxe ontako, etxe kondria, urrego izko bizarra, Nola dagoen gabez, dotore jomarra, bai, dena gazetzen da. Beti urte zarretan, urte zargabei buske bizten, ibizten zen, karnabalek ezpazen, kantatu egiten zen gaina. Uste berri egununaren seinalia, hemen dekargur berria. Eta geho, oartzen zenean, Josezila hogek eta sentitzen, zaitu sentitzen, adi zera lajekitzen, zure bolsago giltze soinuak hemen txeditu eta ditzen. Hemen lego merren ez dakit, baina beste herriotan denetan. Da, esperoan egoten ginen, ama bi jotzeko, urte berri hona izateko, ama bi jotzeko hasteko. La oración se tocaba a las 9, o sería a las 9. A las 9 o las 10. Porque se solía, entonces se tocaba, por ejemplo, conocido al mediodía el Ángelus, se suele decir al mediodía para el resto del Ángelus. A la 1 sería, o a las 12, a las 12. Y al oscuro la oración sería a las 9 posiblemente. Y luego se tocaba la queda, me parece, la queda que era a las 10 o así. Como la hora de ir a la cama o así, pero la de oscuro, la oración, para la oración a casa, entonces era, y luego igual, para más tarde, a la 1 igual, las monjicas igual hacían una oración y a la una solían tocar la campana, a la 1 que hacían algún rezo y entonces tocaban, y luego tocarían igual, en la parroquia se tocaba el alba, a las 6 de la mañana el alba. Eso ya para despertar, para empezar a levantar el que quería, claro. Orden beldurra izaten zen limbuan, aurrak bataiatu gabeak joaten zira limbora, eta oraia inork ez du hitz egiten limbuaz ere, eta gainera medizina edo hori asko aurreatu da, eta orden aurra asko hiltzen ziren jaio berrien. Eta ez hiltzeko bataiatu gabe, ordengatik bataiatzen gintuen oso gudu. Primero se hacía 8 días antes, se hacía refresco. ¿Ah, sí? ¿Eso qué era? Pues, por ejemplo, les invitabas a las que eran amigas tuyas
a una merienda, que nos inviten en el Hotel Barriola, me acuerdo, la comida de la boda todavía ahí estaban, pero el refresco en Barriola. Entonces te regalaban pues un juego de tú y yo, que se llamaba, que era un juego de desayuno, o te regalaban vasos, o te regalaban algunas cosas, y se ponía en exposición en casa. El día de la proclama que hacían en la iglesia, iban a dar la enhorabuena a la gente del pueblo, ponías pastas y moscatel, y ponías los regalos con los nombres. Ah, ¿sí? Encima de la mesa, sí, era lo que te regalaban. Eso era 8 días antes de la boda, se solía hacer. Gero ez dakit, noiz izango zen, nire 20 urte ditula, orduan jarri zen, gure jarri nion, Nabarrenak eta gu, eta izainak, ahiztaranen gure pasazan kaniotik, eta hortik etxeatuta jarri zuen. Gioia etorri zen gure berdadera, baina horrena batez denako zalakin iturria. Da emakumea labera, jentez bete eta otezan hartzen. Makinak kontu ezagutzen dugu horretik malik Nire eskola ez nint baten. Ogeixio nik batez. Labiunez, o hartza izela, o behiza izela, o behien aurrea, o behien atzea. Beti eskola errez galtzen ginen, ez ziren dialtzen. Gehien aguten ginenean negu partean. Negu partean, klaro. Akabela gutxi hotxen. Orduan etxe aldat eta baino alorrea joan behartzen da, behiek alarrea bialeta kasuan behartzien da oso gutxi. Hemen eskolan egin zen, hemen eskola bukatu arte, herriko eskola bukatu arte, orduan eskolan etzen euskaraz egin. Ez da izpeparri ez, zengatik maizu ez da duen baina dolikoa ziren. Zen da, ona bai asko ega ustentzuna. Da, serio, arre, bara txipu hartzen zuen horra esekarri eskuk eta zezartakoa. Hola, da, askotan, keinu egiten zuen, da, ez da zuen. Jaten ginen hemen, eskolara, baina joan bino lehen hau, hilen ginen gauzak, esan dizut. Laizterka konbentu itea, laizterka. Bestean nahi hau, gaixoa dauna, joaten zen estankue, da iruztondotik ekartzen zuen, la saka den estankue, beti eukizin, da beha saka eukizin zen. Gero joaten ziren badakizu zer, boi bai eskola, aita eta ama ez zunezten ez da pensatu. Anaiek dena pasatu die, lauek pasatu die denak, da maixude oso ona pasatu die eta bastante bien. Ta gero, atxalden, Pedro Marina txekin binipin, nola esaten da, clases particulares. Ay, Dios mío, eso tenían muy bueno los chicos, una estufa de leña. Los chicos sí, allá estaba bien. Pero la estufa del lado este de las chicas, yo no sé si por la orientación del edificio, ¿por qué? El caso es que nunca iba bien. No se entendía. Un frío horrible hemos salido a pasar. De llegar y entonces pues que al principio muchas cosas escribías en pizarra, con pizarrín, para no gastar papel, claro. Los cuadernos ya se medía más. Y llegar a la escuela, no poder sujetar el pizarrín del frío de las manos. O sea que fíjate. Y en esas condiciones aún. Íbamos a por leche a la Suiza. Sí. Porque de los pueblos traían leche aquí. El padre de Marcelina ya te había dicho que era Ignacio Lechero, Traía pues de Oder y donde sea más lejos. De Muguiro recuerdo yo que bajaban, igual con un burro y un par de garrafas. También recuerdo eso que los cancheros, alguno de los cancheros que trabajaba ahí, y luego llevaba suero para los cerdos, que le daban, y luego hacían mantequilla, muy buena, y luego hacían los quesos de Gruyère, esos de los agujeros, eran unos quesos, uno como esta mesa, pero casi, de grandotes. ¿Y así igual de gordos? Sí, claro, y los sacaban metidos en esto, ¿cómo se llama? En madera. Madera. En madera. Era una rueda cerrada y los sacaban a la estación, a Plaza Ola. La posguerra fue peor. Sí, fue peor porque escaseaba el pan, escaseaba, no daban racionado. Te daban
en una botella, por ejemplo, tantos de familia, pues te daban pues así o así para cada uno. Ya. Y tenías que, no me acuerdo para cuánto tiempo era aquello, creo que era para 15 días que daban. Y aparte, pues era, si querías comprar harina o así, era de contrabando. Estaba prohibido, pero había contrabando. ¿Y a quién le comprabais? Ya había, no me acuerdo a quién le comprábamos. Compramos un saco de harina de 100 kilos, luego hacíamos en casa, en el horno, en la cocina. Porque el que daban era negro también, entonces el pan negro parecía, ahora hay quien come para adelgazar, o para no engordar. O para no engordar. Pero entonces, cuando te dan a la fuerza no te gusta. Claro. Y entonces hacíamos pan blanco en casa, a escondidas. Vimos que venían tres, uno rubio y dos, pero hecho un Cristo, Y ya pensamos enseguida, esos son de los maquis. Y negros se quedaron lo de la posada contra el árbol y chaca, al de nosotros. Y allá hablando eso, bien, y venían brújula y atraye, pero de la barranca, porque cruzaban por el Monte San Miguel, bien. Y se nos fueron y la comida no tiremos de churros, porque lo que sobraba tirábamos, no nos llevaban hasta decir basta. Y allá, y les dijo Joaquín, Dios, les hizo señas, vienen a comer, hasta la cárcel habían comido. ¿Por qué te crees lo que era el hambre? ¿No? Muertos de hambre. Los maquis. Los maquis. Eran tres. Y comieron todo, el potaje y el pan que teníamos y todo. Vamos a darle la merienda también, ya después de dar. Pues todo lo que teníamos entre el pan, para los tres, para merendar, pues todo comieron. Y luego, joder, hablando de más jatorras que manda el mundo. Pues beti izaten zen hemen, aizko handa, laizter egin da. Ni 30 urtean itula, beti izaten zen hemena. Oila arraketa, apustu, beti. Aligeta, beti. Orduan beste gauzuk ez zen, jende gaina dena oinez. Aizkolari honak eta laiztekari honak era Javier Etxarrikoa eta Juan Cruza, men laiztaren da, geho beste eta aldaxa, apustu nahi jokatzen zen hemen. Da herritan deba zen, hemen uitzin deba zen. Geho legua, oi lehentxo zer lehena, orten oi legu gazte ginela. Baina hemen, nitutik, hemen urtetik berra ebitarte, hola jendi hemen, Escolaris, apuestas de... Eso cualquier domingo solía haber apuestas de hachas y... ¿En Legumberri? Sí, ¿En la plaza? En la plaza, y había un redondel, donde ahora es el parking, pues había un redondo ahí, y apuestas de correr. Ah, ¿también? Sí, entre dos personas, salían 100 vueltas o no sé qué, a ver quién ganaba y se jugaba dinero. Luego algunas veces había también apuesta de carneros. Y esas me acuerdo yo, carneros, Lester Caris y son partidos de pelota. De vez en cuando pues hacíamos comedias, también que nos dirigía un veterinario que había, Baines, y hacíamos pues comedias, nos juntábamos pues, a Marisol Sugunza y eso ya alguna vez hemos hecho comedias y felices porque ya teníamos una válvula de escape para estar un rato fuera y eso. Y lo demás pues no hemos hecho grandes cosas. Luego cuando rodaban alguna película si hacías de extra, pues ya te pasabas un día o 2 días fuera de casa, más bien no sé, distinto. Yo me acuerdo de una que estuve yo de extra, era Zalagain el aventurero, 10 fusiles esperan, luego Campanadas a medianoche, esa se grabó en San Miguel, pero entonces te quiero decir que estaban los actores y eso, y había poco más del movimiento en el pueblo. Y luego ya no me acuerdo más, pero varias se han grabado, sí. Los chicos al bar y las chicas a pasear en la carretera del agua al lado. Sí. Ibas hasta lo que son las escuelas, en Barriola, y vuelta hasta aquí, y vuelta hasta allá. Y mira, nos manteníamos en forma. Sí. Había en el cruce una casa donde se iba para Bareibar, Arrieta, y allá sí, allá comprábamos galletas y una copa de moscatel, pero eso ya muy... Eso.
En el bar, sí. No, las mujeres no entraban. ¿Qué va? No solo hombres. Antes, claro, hace muchos años, ¿no? Luego ya empezaron las mujeres, pero... No, todo hombres. Bueno, si se le veía a unas, le mirabas con mala cara, o sea, todo decían, no, fíjate. En el bar, y luego si fumaba ya era el sumum. Bueno, y si se ponía pantalones ya, a cabo. Fumar y con pantalones, bueno, y en el bar ya era un pecado gravísimo, entonces. Pues hombres, todo hombres, y hacían meriendas, luego carnavales, luego por fiestas, el tercer día, el día de los casados que se llamaba, pues había tripiquizopas, que se llama, a las 11 de la mañana en la posada, claro, pues venían el día de los casados, todos los casados, y almorzaban en el bar, tripiquizopas, y luego salían de juerga, pues hasta la noche. Solía ser un día muy bonito, el tercer día, el día de los casados. Bastante tarde que se empezó a traer un acordeón, porque estaba prohibido bailar y todo. No te creas, era muy difícil aquello. Y con las chavalas, pues, ni arrimar, prohibido. Pues venir de la guerra los mozos y pasaron algunos 6 años, hasta 7, y trajeron un acordeón y en la plaza empezaron a bailar. Ya sabrás eso, ¿no? Y fueron el alcalde y no sé quién era el ayudante y la pareja de la Guardia Civil, y les detuvieron a los 2 mayordomos y expulsados a Pamplona, al gobernador. Ginen apez bat, denak izango ziren gogorrak zergatik obispoak alaitzen ziren. Baina hau zen, dena baino gogorra bat dantzarekin. Da pestetan abronka limpia. Baina gu pestundoan, bueno, jartzen zazkion... Ez da gogoraturez joate, Bueno. Eta konfesatzea astero. Eta, bai. Bezpeta. Bezpeta, hori, bezpeta. Atxalde. Jai atxalde, bezpeta. Jaien erdi. Eta gaina sermona etentzun. Rosariak atzen zenen gizona joan eten zen kanpoa. Eta emakume gelditzen ginen barnen. Sermona etzen. Jo, eske, hain diferente. Aztura etzen baite, kontu.